Adap ki me kardam kadu ka vela so YouTube channel long kelang rat do ana fans tami la pen pinin la bangki nali tumpan ki than ponji la kela son lo oruna doi asunia long amen ki do ana bang ki tumpan isi birta ki me puthak sila so video long nang li tumpan nang than pachini ponik po kopia birta ki me ma la bangki kai ki son la so video long si nali tum angton pena lam la bangki chini ponik po nali tum jong sila so YouTube channel subscribe krelang pule subscribe ikon la pen videos tambe lang mission pulti nali tum liking si pi ikon tapi non pathik pen kopia berta ki mema la uruna doi asuni long amen ki do tumpan na sok puthakle chethan polona Tangde non pathik pen chethan polanang dak orona doi asunia long amen ki do an bang phi tumhan isi update akimi ki pipon kupi update mah labang ki nilinon klar daglam na ni tumpan than pechini ponik pom lapen urona doi asuni apply kupi pi a process ma la tanili nang tumapan nang than pechini ponik po kichingsi payment aputhak alam mate labang so update aputhak le chethan paprang nang payment labang ki kidam tang hod chiklojon thom anlo kilong le la orona doi asuni along amen ki do ana bang phetum labang ki chini ponik po chiklojon thom a payment labang ki non ki bangji August tarik ki thom ani pensi orona doi asuni tangka labang ki pi ponik po ki pg mate kilong ji tangka labang ki surikre hini ra phokep mate 1250 rupees ansi long ikpo lapen kidam tang hot penangan social media long mate media along pachethang suriki thom longji ko alam labang ke ahokali stame kilong bang ke non la August tarik thom ani si long ikpo kilongji atang ka nili amota pulo suri sira pharohini ra phoke batang ka si long ikchot po lapen hola gas pen kiling tang ke dutang atum labang ke suri krepo an alang litum long pon ikpo mate 1500 an long ikji lapen labang solam labang ke non hejong ake hai Himanto Biswa Sharma alang li la Facebook live along ke do bom hotsi la uruna doi asunia tangka lan an achiklo mate lan ana det pipon popusi alang li hinpen ki pupon no lasi uruna doi asunia long amen ki doan abang pietum nang litum la non ki bangji achiklo tarik thom la bangken nang litum chonghong igningon nang litum bank account along alang litum mate government hinpen DBT mate direct benefit transfer hinpen nang thabik po jolalo lapen puthot akimi ka apply process tame non penana district mate penan area long bang cheng ponik bom lo lapen akimi jong sinali tum jog dun igji apply dun igji pulotang te nang litum along ration card ki dunang ji kinang iksot lo ration card dolo pulotang te nang litum labang so oruna doi asunia lin labang ke nang litum long dun ikpom lapen oruna doi asuni jong si apply cheng lo pulotang te ke cheng sinali tum block office kalite ULB office lapen VDCD office gang panchayat long staff me form bang long ikpo hala so form la bang ki details sili tum ki dam tanga teng fill up nang po fill up that bena fi kinang so soda documents ili tum pabon nang po pabon that bena fi ili tum la form bang ke puthot konat pencil so form ki wan ma hala so dim thot ni litum la fill up at pen thondam nang po lapen official verification ikpo government hinpen lapen verification lo pulo tangte verification tanglo pulte alang litum approve ikpo approve lo pulo tangte litum la beneficiary list along stami amen bang chiklang don ikpo lapen amen klang iglo pulo tangte ilitum labang soale bangke long ikpo lapen bank account pen Aadhaar card labang ke ilitum along link tang duneng si jong si link avi pulo tang te direct benefit transfer ali mate uruna do list tami ilitum long dun igedet po la si ilitum bank account pen Aadhaar card la bangke killing bangke killing tang lake duneng ji lapen kopine EKYC a problem doma we mal la bang ta non pen ilitum tibokhet bank along dam pen ilitum
ada bank manager atom han arju dami gon link doma abe ma Aadhaar card pen bank account jok se link abe pelotang te kapaling nang ji kinang iksor lo la pen EKYC jong se problem do pulte EKYC stame ke claim nang ji kinang iksor lo la pen important documents ko PPS on sikinang jima jong se litom akimi apply don pelotang te Aadhaar card do nang ji mate ration card ta do vek nang ji bank passbook Aadhaar card pen killing ta bank passbook do nang ji income certificate Assam resident proof la pen voter ID passport size photo mobile number la pen kapre ka son documents tame ilitum kipidu nang ji la bangki kenang iksor lo laben kumama tum si apply don longji ma pelotang te Assam lang ke doklong abang phi tum apply don long po lapen ration card along amen ke do tang tum nangji lapen family income labang ke 2 lakhs pen akijum nangji ningkane sialong lapen government employees kalidat nangji mate income tax payer kalidat nangji lalo polte labang soli bangke long ikpo dase pothot ning chibi pontonon urunadoi asoni atangka labangke non ke bangji agust tarike thomar si long ikji lapen ke longji labangke ha suri sira farohini ra phokep ansi long ikpo lapen gas kido tum labangke suri kre pho long pon ikpo mate 1500 an alang litum long dun ikpo lasi urunadoi asuni tangka labangke agosa ciklosi long ikpo labangke nalitum kaduka westame la urunadoi asuni long amen doan abang fiatum stame ning cibigon lasi pinila update nakiwan pibang la answer lo la si domi thagmi kaduka we karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nilhen pen kardom